cóbhas a cur fáilh cast an puist san an-diugh. Ha mis is smaoineachadh go bhfuil snoc cast ein tron fost, seach a thuilead a bhí ar leine. Cáte bhfuil an éclis mhór sin, ha cabadaich. Seo, cahar éclis Santiago de Compostela, san Spáin. Sin in ceann uia a bhís ag na duine tréin a bhís a cosach na slí agus Santiago, an Camino. Ha mi ar clínse mi dhéin. Bí buin bh éclis sin an Canada a dá lán. Cahóir hanig go chast. Haniki bh mo charat be. Hai héin agus caratí le hana ar an Camino a choseach. Na ché duine creideamh is mó a bhís a déine sin. Chanéim creideamh a bhí acad gus a choseach. Ha creideamh láitir ag beth. sé catlaach a hínte agus cruití me se gon de heíir imach éclis gus uirní a dhéanamh. Sé me dhéon hána? sé is chréitehach a hínte ach is tá léhí fallhar ar lain. In ra creideamh na rud láitir an san sealach agad sa Sophie. Tá chreid me go rá. Cha bhé me dog an éclis. Ach bha me bhachas go más spiritál gotá. Ha mi hína creiting go raibh rud uasach persan a hán. Fití daine creiting an san rud a hócrasa. Hail me sé creitin gnéimú bhí an coichan all son creiú a bhí agad. Chaneal mí creitin go sin na chana réta. Curí Mìcheal go bhfuil éite creitin an Taigh sin. A mi gléithínseach go bí a sísean a creitin ans na síchan agus a creitin ans na t-each-uisge. Hanna stádaíonn sin is féich na Gaeltach, créta den másach. Tá colach go big na síchan a gad leanúin, agus bhí go deach-uisge it all an na ruch ciilean. Son níon á go hálach a nuisce. Ai colach. Bart a creitin go mór an san dáchealach, go bih cúte géine a féicing rudan mustachragat. Rád gad iadú can greitin. sé Joe chuir seachart a bhana bhí a géis scéalachan, stánach an TV. Agus bhíh na clachcíonn sin gan cúmala dul an a cúte scíran go a cheann garid. An bhíú sa cearc go leor a cosisiach achi le téine nach go bhícha.